Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru torambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 9 z'ukwa kabiri. OMS iratanga impuruza ko benshi mu bantu barokotse umutingito muri Turukiya no muri Syria bari mu bihe bibi cyane ku buryo ndetse bishobora no kubangiza kurusha ishyano ry'umutingito bwawo. Urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga rukorera i Nyanza mu Rwanda rwatesheje agaciro ibyemezo by'inkiko gacaca zari zarakatiye Bwana Mico Myiza woherejwe kuburanishwa na Swede mu Rwanda ibyaha ahakabashinjwa ibyaha bya jenoside. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Sake haravugwa imirwano yateye abasivile benshi guhunga ingo zabo bagakwira imishwaro. Ubwibisasu byongeye kuvuga mu gitondo ahangaha, bamwe bafashe inzira za Minove, abandi bafata inzira z'Igoma, ibintu ngibyo mbese umuturage ndamutekano afite. Ni kuwa kane no munsi w'ikinamico urunana ntujye kuri. Ikaze ku makuru arambuye, duhera ku nkuru ikomeje kuvugwa cyane ku isi muri Turukiya, aho OMS itanga impuruza ko benshi mu bantu barokotse umutingito muri Turukiya ndetse no muri Syria bari mu bihe bibi cyane ku buryo ngo ndetse bishobora no kubangiza kurusha ishyano ry'umutingito bwawo. Ibihumbi magana muri Turukiya na Syria na nubu nta buryamo bafite, benshi nta buryo bwo gushyuha, nta mashanyarazi cyangwa amazi, mu gihe ibiryo nabyo biri gukendera. Abarokotse bararara rwantambi ku gahinga mu bihe by'ubukonje bukomeye. Abantu bamaze kwicwa n'umutingito kandi mu bihugu byombi nabo bamaze kuzamuka. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC munagizwaho na Florentine Kwizera. Abarenga ibihumbi 19,300 nibo bimaze kumenyekana yuko bapfuye muri Syria na Turkiya, kandi iki gitigiri byitezwe yuko gikomeza kuduga uko ibikorwa byo gutabara bibandanya kuri uyu munsi ugira kane. Umukuru w'igisata c'ishami rya ONU rirerwa amagara y'abantu OMS gishinzwe gutabara impanuka yavuze yuko abantu baharugwa mu bihumbi barokotse iyo nyamugigima babayeho mu buzima bubi biteye akoba, aho batagira amazi, peteroli n'umuyaga nkuba n'uburyo bwo gutumatumanako, kandi mu bukonje burenze aho ibipimo by'ubushuhe biri munsi ya 0. Ibikorwa byo gutabara muri Syria biragoranye cyane kubera intambara ihamaze imyaka, ariko urukurikirane rwa mbere rw'imodokari zitwaye imfashanyo mu karere kari mu mino y'abagwanya leta mu buraruko bushira uburengero ziramaze kujabuka ziturutse muri Turkiya. Gutwara izo mfashanyo kwari kwaburijwe muri iyi minsi n'icize n'amabarabara yari yononekaye ndetse n'izindi ngorane zifatiye ku gutunganya ico gikorwa. Haragashavu muri Turkiya kubera ibivugwa yuko ibikorwa byo gutabara byagiye bigura intege, aho bamwe barinze kumara iminsi barindiriye imfashanyo yuko ibashikira. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ejo yaremeye yuko leta yagize ingorane zimwe ariko avuga yuko ubu ibintu bashoboye kubisubiza mu buryo. Ubutegetsi bw'inyeshyamba bugenzura intara ya Idlib mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria buravuga ko bugiye gufungura abanyururu bamaze 1/3 cy'ibihano byabo mu rwego rwo gufasha kugezayo ibikorwa by'ubutabazi nyuma y'uyu mutingito. Iyi guverinoma ishyigikiwe ndetse n'umutwe w'abarwanyi wa Kisilamu Hayat Tahrir al-Sham yavuze ko abafungwa barenga 200 ndetse ubu bamaze gufungurwa. Umuvugizi wayo yatangaje ko icyemezo cyatewe n'ubusabe bw'imiryango yabo bafunze. Tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi kuri uyu wa kane mu gitondo abaturage bo mu mujyi wa Sake uri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bavuze ko bazindutse bumva amasasu avugira mu nkengero z'uwo mujyi, bituma batangira guhunga ingo zabo, bamwe bagana mu mujyi wa Goma abandi bagana ahitwa za Minova. Amakuru atangazwa n'aba baturage bahari aravuga ko imirwano yari imaze iminsi ibera mu turere twa Kingi, Kabati ndetse na Karenga.
ihanganishije umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Yasatiriye kandi umujyi wa Sake. Navuganye n'umuturage wa Sake Leonard Nibizi arimo guhunga iyo mirwano, atangira ambwira uko bimeze. Turababazwa no kubona ukuntu abaturage bagenda birukanga, bamwe bagana Igoma, abandi bagana za Minova, bitewe n'ibisasu twumva hirya no hino. Iyo uvuga ngo murabyumva hirya no hino, murabyumvira hehe? Turabyumva bituruka mu karere ka Kingi, za Kabati na za Karenga. None muza babitera, muza babirasa? Abarwanya guverinoma. None ibyo bisasu biraraswa n'abarwanya guverinoma cyangwa ni ingabo za guverinoma zirimo zibibarasaho? Abarwanya guverinoma barasa guverinoma nayo kabarasa. Abarwanya guverinoma tuzi ko ari M23. Ariko ntabwo ubizi neza ko ibyo bisasu birimo biraswa na M23. Nose ubundi twe turirukanga nditwamenya ngo bimeze gute, duko twumva ibisasu bivuze ubundi tukirukanga. Ubu abaturage bari hehe bameze gute? Abaturage bari kwirukanga, ndetse urumva bamwe bavuye muri utwo turere twa Kingi, za Karenga, Makombo, Kabati, bamwe birukanga baruhukiye ahangaha Isake, abandi bakomeza kuri Goma. Ubwo ibisasu byongeye kuvuga mu gitondo ahangaha, bamwe bafashe inzira za Minove, abandi bafata inzira z'Igoma. Ibintu ngibyo mbese umuturage ndamutekano afite. Hari abategetsi cyangwa se ingabo za leta zirimo kubahumuriza cyangwa kubafasha, bimeze gute? Yego nyine ingabo za leta ziraduhumuriza, bagakomeza gukurikira umwanzi kandi tubizeraho ubushobozi. None ubwo turavuga nuri hehe? Nawe wahavuye wahunze cyangwa uracyari muri ako gace? Oya, nanjye nahunze, ubu ngubu ndi kugana kuri Goma. None wisakira rero hasigaye hari amara masa cyangwa hari abahagumye? Bose bari kugenda, bakeya nibo bakihari, ariko bose bari kugenda. Nta bapfuye mwabonye bagize ibyago byo kwicwa, bimeze gute? Oya, ku nivo y'Isake ndabaturage barapfa. Reka tuve Igoma tujye ku makuru yeke mu Burusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye inteko ishinga amategeko y'u Burayi ko igihugu cye kiri kurwana n'Uburusiya kitagamije kwirinda gusa, ahubwo kigamije no kurinda imibereho y'u Burayi bwose. Ijambo rye ryahawe urufaya rw'amashyi inshuro nyinshi mu rugendo rwe rwa mbere akoreye i Buruseli kuva Moscow yagaba igitero kuri Ukraine mu mwaka ushize. Bwana Zelensky yashinje Uburusiya gushaka gusubiza isi mu cyo yise imyaka ya 1930 na za 40 itararangwagamo ubumuntu. Perezida w'inteko y'u Burayi Roberta Metsola yavuze ko ejo hazaza ha Ukraine hari muri EU. Bwana Zelensky aranasaba abategetsi b'u Burayi izindi ntwaro nshya kandi ziremereye, by'umwihariko indege z'intambara. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Saa 10:37 hano i London, ni saa 12:37 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Hari n'urunana ntujye kure guma humvira. Ndi Prudence Njumva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ishami ry'umuryango wa Loni ryita ku buzima ku isi OMS riravuga ko Malawi iri mu bihe bibi by'icyorezo cya kolera ku buryo butigeze bubaho. Imaze kwica abantu barenga 1200 mu mwaka ushize. Uturere twose tw'igihugu twaranduye usibye tubiri gusa. Hamaze igihe kandi hari ibikorwa by'ikingira, ariko kubera ibura ry'ibikoresho bihagije, abantu bahawe igitonyanga kimwe cy'urukingo rwo mu kanwa aho guhabwa bibiri bisabwa. OMS yavuze ko umuhate uri gukoreshwa mu kubona amazi meza inzu ku nzu, bayashyiramo umuti uyasukura mu duce twagizweho ingaruka. Ivuga ko isi yabayibonye ubwiyongere bw'icyorezo cya kolera byanateye ibura ry'inkingo zihagije. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR bamaze kwemeza amasezerano yo gufasha abimukira baturuka mu gihugu cya Libya bakirwa mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu Rwanda. Ni amasezerano azamara imyaka 4 ngo akaba agomba kurinda umutekano no gusubiza icyubahiro cya muntu aba bimukira bari mu Rwanda mbere yuko babona igihugu cya gatatu kibakira. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko yiteguye gukomeza kwakira ababimukira kandi ko nta mubare ntarengwa yiteguye kugarukiraho. Kuva mu mwaka wa 2009 abasaga 1400 bamaze kwakirwa mu nkambi y'agateganyo ya Gashora, ariko benshi bamaze kubona igihugu cya gatatu bimukiramo. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yanyerukiye muri Gashora atuzanira inkuru ikurikira.
Mu gihe cy'imyaka 4 iyi nkunga ngo izafasha leta y'u Rwanda gukomeza kwita kuri aba bimukira. Mu byo bagomba gufashwa harimo kwitabwaho mu rwego rw'imitekerereze kuko bamwe baza barahungabanye, bazakenera kuvurwa ndetse banahabwe ubumenyi nko kwigishwa indimi, kwiga gutwara imodoka, gukoresha mudasobwa no kubonerwa uburyo bw'imyidagaduro. Ibi byose bigakorwa mu gihe hategerejwe ko haboneka ibihugu bibakira. Intumwa y'ibihugu by'Uburayi Madame Carvo Yara yishimiye ko abakabakaba 1000 bamaze kubona ibihugu bibakira kandi ko yizeye ko bizakomeza. Ndashaka kumenyesha ko ubumwe bw'Uburayi buri ku isonga muri gahunda yo gutuza abantu. Uyu munsi hari abantu babarirwa muri 100 bamaze kuva mu nkambi ya Gashora bagiye gutangira ubuzima bushya mu bihugu by'Uburayi. Aha ndashimira ibihugu binyamuryango nka Suwede, Ububiligi, Ubuholande byemewe kuduha igisubizo nk'iki kandi turizera ko kizakomeza. Kuri ubu inkambi y'agateganyo ya Gashora icumbikiye abasaba ubuhungiro bagera kuri 559. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi ariko rivuga ko iki kigo gifite ubushobozi bwo kwakira abagera kuri 700 nyuma y'aho kivugururiwe kandi imirimo yo kucyongera ikabikomeje. Nabajije umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri yo gucyura impunzi Bwana Philippe Habinshuti ingano y'abigihugu kiteguye kwakira. Bizakomeza bitewe n'ubushobozi icyambere bwo kwakira abantu. Hano hagenda hakorwa ibikorwa bituma twakira umubare wisumbuyeho. Ubwo rero icyo twe dukora hano ni ukugira ngo dukomeze kongera ubushobozi bwo kwakira benshi kurushaho. Ikigo cy'agateganyo cya Gashora kiriho kuva mu mwaka wa 2009. Mu myaka 4 kimaze gikora kimaze kwakira ibyiciro 12 by'abasaba ubuhungiro baturutse muri Libya, aho kimaze kwakira abakabakaba 1500. Kugeza ubu abasaga 900 bamaze kwimurirwa mu bindi bihugu byiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi. Icyiciro gikurikira kikaba gitegerejwe mu kwezi gutaha kwa 3. Tukiraho mu Rwanda, urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga rukorera i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwatesheje agaciro ibyemezo by'inkiko gacaca zari zarakatiye Bwana Micomyiza Jean Paul igifungo cya burundu zimuhamije ibyaha bya jenoside. Icyo gihano yagihawe hagati y'umwaka wa 2008 ndetse na 2009, ariko rero cyagombaga kubanza guteshwa agaciro n'urukiko mbere y'uko rubanza kumuburanisha kugira ngo urubanza rwe rutangire mu mizi. Bwana Micomyiza yasubijwe mu Rwanda n'igihugu cya Suwede mu mwaka wa 2022 kugira ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside aregwa ko yakoze mu 1994. Ibyaha we aburana hakana. Ibyo bucyana dutegura inkuru ikurikira. Umucamanza mu rugereko rwihariye rushinzwe imanza z'ibyaha mpuzamahanga yategetse ko ibyemezo by'inkiko gacaca zatanze igihano cy'igifungo cya burundu kuri Bwana Micomyiza Jean Paul biteshwa agaciro. Mu myaka ya 2008 na 2009 inkiko gacaca zo mu mirenge ya Cyarwa, Sumo na Ngoma mu karere ka Huye zari zakatiye Micomyiza Jean Paul gufunga ubuzima bwe bwose zimuhamije ibyaha bya jenoside. Ni imanza zaciwe uregwa adahari kuko yabaga mu gihugu cya Suwede. Micomyiza ndetse n'umwunganizi we bari basabye urukiko ko icyo gihano yari yahawe n'inkiko gacaca cyabanza guteshwa agaciro mbere y'uko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi. Mu mwaka ushize wa 2002 nibwo igihugu cya Suwede cyohereje mu Rwanda Bwana Micomyiza Jean Paul kugira ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha 3 ari by'icyaha cya jenoside, icy'ubufatanyacyaha muri jenoside no gusambanya abagore ku ngufu. Micomyiza w'imyaka 51 yarezwe ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwabereye mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Huye. Nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, imvugo z'abatangabuhamya zivuga ko Micomyiza yayoboye ubwicanyi bukabije bwabereye kuri za bariyeri zari zashyizweho n'uregwa afatanyije n'interahamwe, ngo nawe ubwe bwita akagira bariyeri yarayoboye. Ikindi kandi ngo yabaga no mu cyiswe Comité de crise yahigaga abatutsi. Uregwa we arabihakana. Urukiko rwavuze ko urubanza mu mizi ruzatangira tariki 28 z'ukwezi kwa 3. Muri Kenya, wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Fred Matiang'i yagiye mu rukiko ashaka kuburizamo abategetsi kumuta muri yombi. Avuga ko ari kwibasirwa na guverinoma iri ku butegetsi kubera impamvu za politiki. Yavuze ko abapolisi bambaye imyenda ya gisivile bagiye ku nzu ye ejo hashize kuwa 3 nijoro bashaka kumuta muri yombi. Bwana Matiang'i yari umuminisitiri ukomeye cyane ndetse akaba n'umuntu wa hafi w'uwahoze ari perezida Uhuru Kenyatta
wagiye no mu bikorwa byo kwamamaza mu matora ya perezida ashaka kuzibira William Ruto ubu uri perezida inzira yo kugera ku butegetsi. Guverinoma ya Kenya yahakanye ko abapolisi boherejwe guta muri yombi wahoze ari minisitiri. Saa 10:44 hano i London, ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Umwanya w'ikinamico runana. Stefani yamenye ko isambu ye Nadine yagurishije bagiye kuyubakamo. Arabikoraho iki? Hagati aho Titirere yashyize avuga akamuri ku mutima. N'urunana. Wayigira hino urebe. Kuko ndavuga ngo wanyesingira amahane. Ibi ni biki Pascal? N'umwanda. Wande? Biragaragara ko ari abana bahitumye. None se Pascal, wowe n'umugore wawe n'abana bawe. Mbese umuryango wawe wose muri rusange. Mbihanije kangahe kujugunyanga amazirantoki ku gasozi. Ariko ngiwe na mukobwa Jana twituma mu musarani. Abana bato nabo iyo bitumye tuyakuraho tukayajugunya mu musarani nk'uko wabitubwiye. None sanyi uragira ngo nuriya mukuru tujye tumuhehera koko? Kuki se badakoresha umusarani kandi ari mukuru? Arawutinya. Gusa twarabimubwiye ko agomba kujya afata agasuka agacukura aho agiye kwituma ubundi akarenzaho igitaka kugira ngo atagaragara. Haya mase kuyatabika bigatanga iki koko Pascal? Nyine birinda ko isazi zirirwa ziyatumaho bikarinda na za ndwara z'umwanda watubwiraga. Ntacyo mwakoze Pascal. Kutesi. Ubu se ko nje hano njya kwisoromera imboga nkayabona hafi kuyakandagira. Ariko nuko imvura yaguye ikayazana hejuru ubundi ntiyari kugaragara. Umva kandi none se yarimo kuyatabika. Mubanza kubaza igihe imvura izagwira bigenda bite? Reba yaguye aza hejuru. Indi nayo nibwira yashokana. Iyamanukane no mu mugezi wa Nyarurembo. Abantu batangire bavome bajye gukoresha amazi mu ngo zabo arimo uwo mwanda wanyu. Arumva atari ukuroga abaturage ba Nyarurembo koko Pascal? Ni ikibazo ariko ngiye gutangira mwigisha gukoresha umusarane neza. Ikindi rero wowe n'umugore wawe. Munywi biki? Ibisugika byose turinywera. None se Pascal? Ndakumva. Iyo mutashye igicuku mukaza muhonda ibidebe n'ibijerekani muririmba wagira ngo mwasaze. Muba mwibuka ko abandi bantu baryamye cyangwa? Anyesi rero nkubwije ukuri ibyo gukoresha neza umusarani ngiye kubikurikirana nkomeze nigisha abana kukoresha neza. Ibyo nkubajije si byo urimo kunsubiza Pascal, nsubiza. Nyine kuri jye nabonaga ikibazo gikomeye ari icy'umwana wituma ku gasozi hanyuma gusakuza. Erega namwe ntabwo muri shyashya. Nubwo mukoresha umusarani ariko nimujya mukaraba intoki zanyu muvuyemo kandi kandagira ukarabe irimo amazi hari n'isabuni iruhande rwayo. Murwaye iki? Ibyo byose tuzagenda tubyiga buke bucyanye. Ariko icyo ntakwemereye cyo rwose nukumbwira ngo ntahe nomboka kandi nisomeye ku gacupa. Ugize ngo iki Pascal? Ushatse kumbwira ko uzajya usinda? Abantu ntabwo bazajya baryama hano. Nk'ubwo buseka iki? Izakwica tu. Inyisi. Uzi ko kuyihagarika no kurwana nayo nkaho nta feri ifite. Ivugire. Mbabajwe na kwa mwanzi yayivimbiriyeho nkaho yicaye mu ivatiri. Umunsi y'ababirinduye we ntazaniramira rwose. Ubundi igitelefone waretse tukamwihorera busho tukajya kwirebera undi mufundo usobanutse ko numva uyu nguyu afite ishyari rya. Niyo maherezo n'ubundi. Mwabonye kirakase busho? Yewe ntumukira guze ubutaka inahangaha. Urashaka kubaka rwose ama etage ariko nyine yabanje kumikiraka cyo kubaka akazu gatoya azababamo noneho etage tukazayubaka nyuma. Ngo tugiye kubaka etage busho? Mushimire engineer Bushombe nyine baba bahashakiye akazi. Ubu si yatabawe. Mwebwe mwamenya gupatana etage muri abafundi badasobanutse. Areke Imana nkunda kubiwe. Wagira ngo yarizi ko akantu kakaraka nari mfite nyine ari ubusabusa naringiye gushoma. Ariko se Stefan, ufite ko kuyehe kwejo twari kumwe twamangaye. Kiraka cyahehe se ko ari ahantu naciye ejo. Umugabo akambwira ngo nzaze mushyire agasima ahantu. Na akantu rwose kamafuti sinzi niba ngeza saa 6 ntarakarangiza. Umva rero nkubwire. Birapfuye ubwo. Ngiye kwishakira undi rwose. Kuko mukira arashaka ibintu birangira vuba vuba rwose. None se ubwo nyine akazi ntitugatangira ejo? Ariko ejo kandi ubona ngewe na Bushombe twambariye akazi. Ahubwo tugiye kwishakira undi ufite umwanya uhagije. Muramenye mutancisha akazi busho.
muneze kumubuda hari ako kantu ni amafuti rwose ngiye kugenda nkakubitagure sindeza saa 3 rwose ntaragakuraho ahubwo mbwira aho mbasanga aho dusanga se ni kuri dore umuntu ukera hakurya mu mucyamo yego noneho ufata uriya muhanda usa nk'ujya ku mugezi wa Nyarurembo niba ubura amaso gato rwose werekeje kuri ya mirima mbese rero nawe ufite umurima yego urahita utubona rwose apu ese naho sinuva sare muri ziriya nce nyine zirimo isambu yanjye saho se nyine nkubwira ahubwo mwintinza rwose mureke nyaruke nkora ako kantu mitenza nabikubwiye ni ibintu byihutirwa wa mugabo uramutse urengeje saa 3 rwose utaraza ndahita nishakira undi mufundi umenye ko abashaka akazi ari benshi rwose saa 3 ndaba mpageze rwose wanshakaga cyane se sha nagira ngo nkubwire ko duhanganye n'abantu babipe bimeze biti se nyirane anye abantu barwanye karabu yacu yo munsi y'umunya sinzi ko tuzabashora pe wumve ko nimugoroba naciye hamwe dushyira udukingirizo ngo dushaka tubone byoroshye sanga batwibye se babaye batwibye ntacyo byaba bitwaye n'ubundi bazatugurisha abadukeneye wavuze se ahubwo ko nasanze shaga sanduku bagakuyeho bakakangiza n'udukingirizo bakatujugunyanga mbega bagome nk'umuntu ufata udukingirizo koko azi ko tugurwa amafaranga akatwangiza gutyo ubwo bibumarira iki koko ngo tuyadukingiza ngo dutuma abana babo bashaka gukora imibonano mpuzabitsina aho kabyarawe none se bakumva ko igisubizo ari ukujugunya udukingirizo ariko twakabakingiye koko bwa bumenyi bukese kudasobanukirwa bihagije cyokora nkunze ko nawe bizi ko ari ubumenyi buke nyirane ntabwo tugomba gucibwa intege n'abantu batarasobanukirwa akamaro ko kwikingira igihe kwifata byabananiye ubundi se sha mu nyigisho duha urubyiruko hari umunsi tutavuga ko kwifata ari byo bya mbere tukarinda ubusugi n'ubumanzi bwacu erega abaturwanya ni bariya bataza muri ziriya nyigisho zacu kuko bahaza bamenya ko ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina rwose umuntu aremanye nabwo budaterwa n'agakingirizo bahaza ahubwo banadushimira ko tuzana udukingirizo kugira ngo abananiwe kwifata babikore bikingira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse banirinde guterana inda batateguye Sorry gato mbanze nitabira umuntu uhamagaye ndaje umuntu ujya kwitabira mu birometero uri kubanza adasanzwe anye mwaramutse titire mwaramutse mutese sha tumeze neza mwebwe se nanjye ntacyo nshinja imana pe harya saro yawe bahehe ko nshaka gukubera umukiriya nye saro yanjye se saro yanjye iriranga pe ukigera hano mu isantere ku nzu ya konoshi ifite amarangi y'ubururu ukebuka inyuma yawe ugahita ubona handitse Agnes Saloon nibyo ndaza kwasimbukira nimugoroba mu nyogoshe uhaze rwose ni karibu muri Agnes Saloon uraza kuba hari sense mu kagoroba cyane tuniganirira simbizi hari izindi gahunda ndimo ariko niyo utahansanga ntugire ikibazo rwose abo uhasanga baraguha serivisi nziza wishimye busho ntihagije kuri fondasiyo mu gihe indi yaba itaraza yewe irahagije rwose maze yazamura n'umuti ikazigeza ku madirishya ahubwo amabuye ashobora rwose kuba ari makeya ndabizi wagiye kuyashaka nabo bari hafi kugera hano gusa ikibazo nawe ndabona nta kintu kizimurakora rwose wanyihoreye wa mugabo wanyihoreye ko ibyo nkora bizira ibyo ukora bizi kandi mbona ntabyo ubu se kuva mu gitondo wakoze iki busho mfite umufundi wa mbere muri Nyarurembo nako ngo niwe unkurikira twavuganye rwose mu kanya nabageze ahangaha mu kanya se urabona bisangaye umuntu ugeze iki gihe ataraza mu kazi ubundi aba afite gahunda yo gukora cyangwa yewe yaraje ahubwo sinzi akabaza ahuye nako mu nzira mva mbe gusa mu kanya amaze kumbwira ko ari hafi rwose kugera ahangaha reka mubwire busho ndakumva ariko gahunda mfite narayikubwiye ndashaka inyubako yanjye irangira vuba nkabonaho mba noneho nkubaka n'izindi ntuje urabishobora cyangwa ntubishobora erega tuza wa mugabo we mva mbega ikibazo naracyumvise rwose neza nuko kandi ndi inyangamugayo njye ntabwo meze nk'abandi bafundi rwose ntabwo nakomye ibintu nazashobora uranyizeza ko mu cyumweru kimwe inzu yanjye nzaba nyirimo ariko icyo cyumweru cyose uri kuvuga ni iki cy'ibikoresho n'ibizaba bihari nuko mugabo atageze aha ngaha rwose ngo wowe urebe ubundi yafashe inguni imwe nanjye nkafata indi rwose kankanze nawe akajya hagati yacu turakora rwose ukagira ngo turi benshi ese urumva ari ikibazo sawa ubwo ari unyibwiriye ariko ntiyashira indi saha uwo mugabo ataraza umubwira byihorera akazi kanjye ndashaka kungaha koko none se uragaha abandi twebwe karaba katunaniye wa mugabo ayenya ndabwiye ngo ntihashira isaha umugabo ataraza uwo mugabo wahita yibwiriza nsubiza amafaranga ya avance namuhaye njya gushaka undi mufundi ufite gahunda ngo utunguye gute se kandi sinari nakubwiye ko nza
ariko nyine wari wambwiye ngo uraza nimugoroba none duruje saa sita. nimugoroba se ko nashaka kugira ngo nze twiganirire warangiza ukambwira ko uba udahari nahise niyizera mu kiruhuko cya saa sita rero. None ndore n'ubundi birangiye tuhahuriye. Hari icyo wanenze abakozi banjye se ngo ngikosore? icyo kunenga cyo ntacyo rwose bampaye serivisi nziza ndishima. Icyaburaga gusa yari wowe. Insetsa nawe ushaka kunyirira umutima gusa. Ubuse kuje ngiye urabona mbonye umwanya uhagije wo kukwitegereza. Keretse uje tukajyana nkaguha lift kuri moto tukagenda umperekeje. Oya ntabwo ndasubira mu kazi, hari ibyo ngikurikirana hano kuri salo yanjye. Oh la la, nta kundi tu ariko byibuze nizere ko nimugoroba uza kunyaruka tugasubira hahandi tukiganirira. Oya ntabwo nza. Sha ntukavuga ngo ntaguza cyangwa wowe ntubushaka ko duhura nkuko ngiye mba mbishaka. Gusohokana nawe ni byiza pe, ariko ndabona bimaze kuba byinshi cyane. Wibuke ko ntari umugore wawe, sindi umukunzi wawe, nta n'ikindi kintu n'iki na kimwe duhuriyeho usibye kuba udufasha kuri club yacu y'urubyiruko. Niba sari uko bimeze bivuze ko nyine ngomba kugabanya akarenge cyangwa se guhagarika burundu imishyikirano yose twagiranaga ndetse no gusohokana bya hato na hato. Ejo hatazagira umukobwa unyikubitira da. Umukobwa sajete kandi hari ikimenyetso mbonaho wenda ngo nambaye impeta. Ndabizi umusore mwiza nkawe w'umuganga ntiyabura abakobwa bamukunda, kandi guhora batubonana byabatera umutima mubi rwose nkazagwa mu ruzi ndwita ikiziba. Nta mushani mfitanye, ndi ingaragu kandi shaka umugore, kandi nimba utarabibona njye naragukunze. Uramutse ubinyemereye nahita mbishyira ku mugaragaro abantu bose bakamenya ko ari wowe nkunda. Stefano we urambyaye rwose. Usanze habura agatungo umugabo uranga rwose anyambura ikiraka ngo ntamubeshyera. Ariko ubwo aho hantu wubaka wahitegereje neza busho. Va muri rushangwe no twubake. Ikibanza nagipimye neza rwose n'umusengi dore warangiye. Busho. Ndavuze ngo hita uhagarara ntongere kubaka. Hita mpagarara? Cyangwa ubwo wowe hita ukora? Ndakubwiye ngo hita uhagarara ubanza unyereka umuntu waguhaye uburenganzira bwo kunyubakira mu isambu. Mwese murekeraho ntabwo nshaka abantu bongera kubaka. Ntabwo byashoboka Gitefa. Ntabwo twava mu kazi kandi rwose dufite ubakaduhaye. Ese ubundi ari hehe ngo mbanze nihanganire nawe mubaza uko yigabiza ibyarwaje kare nkaho atabyaye. Nako hita ubwira abantu bose batahe. Bamvire mu murima ibindi ndabikurikirana bari ku ruhande. Umva rashanga ubwire Steph. Nubwo inshuti yanjye ntabwo twava hano rwose. Murindire agiye kwihagarika mubanze mu bivuganeho. Tumenye uwo tubaza n'igice cy'umubyizi tumaze gukora. None se urumva ibintu byashoboka wowe? Yeso mugabo ikangata nkura akoze umurima n'indera. Ahubwo wowe urinde wigabiza isambu yanjye ukaza kunzungura mpari. Ibivuga se urabizi cyangwa urarota? Ahubwo ni wowe urota ku mbago y'ihanga. Niko kugeza naho ufata abakozi bakajya kubaka mu isambu itari yawe. Iyi sambu ni yanjye kuko narayiguze ngomba kwikoresha icyo nshaka cyose. Niba warayiguze icyangombwa cyuko ari yawe kiri hehe? Ngo naguze n'abandi mwafatanyije kuntekera imitwe nyine. Uwitwa Nadine uramuyobewe. Nubwo yancitse. Ntabwo rero nahomba amafaranga yanjye kandi nzibona yahaye. Twumvikane. Ubivuze neza ko waguze n'abandi. Ubu rero nanjye aya mafera beto nsanze mu murimo wanjye ndayatwara. Nzayaguha uko wazanye ubuyobozi bukaba ari bwo bubigukemurira. Ayinya, ugera ibyo ukina nabyo wa mugabo. Uramutse uteruye n'umusumari n'umwe kuri iyi shansi. Ibyakubaho ni Nyagasani wenyine ubizi. Ko numva icyo kibazo cyanjye gikomeye. Nakumvikanye neza. Ariko ubwo ni Stefano uri mukangutyo? Ninde? Umva, ibintu byose ngiye kubihambira. Mbisanze mu murima wanjye. Hagize unyitambika. Ndamwasi inyundo mu gahanga rwose ngewe njya kwirega kuri polisi. Nyamuneka ibyo bintu by'inyundo mu bireke rwose. Ahubwo ndumva rozanye tekinike zo gukangana. None ibeshye si ibeshye. Bihambire noneho niba mva ko hano hari inyundo imwe. Bihambire wigendere. Cyangwa uwo yihaye guhangana ntabwo umuzisha. Uwo yihaye guhangana ntabwo umuzisha. Aba bagabo bombi ko batoroshye bazakiranurwa n'iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nahangaha turimo gusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. Niba utabashije kubikurikira wamenya ko OMS ivuga ko itanga impuruza ko benshi mu bantu barokotse umutingito muri Turukiya no muri Syria bari mu bihe bibi cyane ku buryo ndetse bishobora no kubagirira nabi kurusha ishyano ry'umutingito banyuzemo ubwawo. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hongeye kuvugwa imirwano mu karere ka Sake ndetse yateye abaturage guta ingo zabo bagakwira imishwaro bagana mu bice bitandukanye.
ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com cyangwa se kuri Facebook ukajya mu ishakiro rya Facebook ukandikamo BBC Gahuza. Tuzongera guhura ejo kuwa gatanu. Mwakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Ndi Prudence Njumva, twafashwe na Jay Megani kubanga bw'ibyo kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. Muramuke ruraharyana. Thank you.